Ibizo lami nguSibheka Sibanda from Sibanesethu Community Learning Group, okuyinhlanganiso based in South Africa, esayiregister ngilomyeni wami oWanda Ncube. I-organization yethu ke promoter illiteracy kuma marginalized communities, indawo ezinjengemakhaya la kuma informal settlements. Sisebenza lapha eSouth Africa laseZimbabwe. Thina sizalwa ngoMasuza line eNtulula, sizalelwe khona, sakhulela khona, safunda eNtulula Primary School. eNtulula Primary School itholakala around 30 to 40 kilometers along iGaria Road towards iGaria Dam. Umsebenzi esiwenzayo ke lamhlanje ukuthi sivula i-library le-computer center. I-library library ezasetshenziswa izakhamizi zalapha eNtulula. Le-computer center sikhangelele ukuthi isetshenziswa ngabantwana baseNtulula lezakhamizi zeNtulula. Esikwenze lamhla ke ukuthi sibiye lama-computers, sibiye le-TV, le-DVD player, lamabhuku, okuyizinto ezidonethwe ngama-former students alapha eNtulula Primary School, ugoqela uRobert, uMlindeli, Thuleleni, uNdodana Sithole, loJudith Ncube. Silabo ke abanye abasidonethele ama-DVDs abanjengabo Sicelo Moyo wakoNkolovana. Into esiyethembayo ukuthi i-community library izagqugquzela kakhulu abantu bakithi ukuthi babone ukuqhakatheka kwemfundo, njengoba liyazi ukuthi iCholocho abaningi abayaziyo bayazi njengendawo ephansi, njengendawo okuphuma khona izigebenga, njengendawo kuthiwa komnyama